laaci so nayi so jardi laaci est ce que ne ɗom ditta abadan so servirima laaci est ce que ma on ket ko jaraton ɗum noon lahal ngal woni koye e junngo gooto mo Allah fawi ɗum e junngo mum enen fof jaren tottuden o e yewtere sabu mi ɓoyi nande cheikh alhaji abdoul asis subaba ceerno seydou arano o yetto ko maccuɗo boggol nana e ɗanede to ceerno wela fof yoɗo ɗum noon minen min mbawa diwde konngol ceerno min mbawa yeddude ceerno kono min mbawa kadi diwde konngol ceerno komin jaɓɓe tan min ganda komin mbaɗata kono noon gande tan enen fof jooɗiɗen koye amama rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax al ulamau warasatu anbiya shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bilqisti la ilaha illa huwa al aziz hakim buñ ko toppee du jeex seen ndewi hen gasata ɗum noon min e moɗon fof garɗen ko pour holko addi en yiilaade holko jiiɗeteten barke holto barke o woni ko mo Allah fawe junngo mum ɗum noon enen fof en ndewat hen naftuɗen adduna naftuɗen alakhira foti hen tan kono Allah wirini istajibu lillahi wa lirrasul enen fof en ngari kono lilladina stajabu li rabbihim husna walladina lam yastajibu woni yettiɓe ga kono noon ngari ko darde kono garani pour naftor mo arani pour naftarade fof noon ma yaawi junngo mere yo Allah danndo en hen garɗo fof pour hettude Allah ma heɗo ma naftoro sabu ceerno non ɗo jooɗi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nnabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun enen fof ken weltiɓe sabu ceerno wi konngol l'islam fof woni koye junngo ceerno Yahya ko moƴƴere muɗum kono ceerno Yahya yetti fof fawi koye junngo ceerno ko ni tan l'islam foti wonirde ni l'islam yarta enen fof sen goni gotum en ndendi en mbaɗi mawqif men waqfata rajulin wahidin limuwajahati kulla tahaddiyat allati tuhaddidu qiyam al islam enen alay sago ndaro ɓe l'islam tolnima ɗo ganda joni ina sohli gardiɗo ceerno Bachir nani ina yoni e fofof ina yoni e fofof o weltani juuɗe makko o yeeyani hoore makko omo andi Allah jogui fofof ko Allah tan tottata mo o ƴeewani hay goto so wona Allah ɗum noon enen fof keɗoɗen ceerno Bachiru keɗorindem ɗum Allah wala keɗore ɗum ko ceerno Bachiru haalat alladina yastamiuna alqawla aw ilqaila alladina yastamiuna alqawla alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsanahu ɗum noon enen fof mbaɗen ɗum e ceerno Bachir junngo ceerno Bachir kettuɗen ɗum sen jeehi enen fof naftoroɗen so neɗɗo heeɗima so yeehi naftorto sehil moon cheikh alhaji abdoul asis mo meeɗi nedde ni garmi konngumi damal ngal o wi hoole on mbimi ko Serigne Babacar o wi ala Serigne Babacar wattani no mbattani mbiyete wi tan ko Serigne Mbaye ne natmi o wi mi addu koɗol min gaddumi koɗol o windi o wi mi windu la naarifu dakka mbimi mino wawi o wi ala wimi aroni mbawɗo got wat koye terde muɗum feeñata mi diggini o wi diggindu ɗum terde muɗum feeñata ɗum noon alquran ariɗo ko enen fof ndewen alquran foti hankadi ko tolni e 95% sont des musulmans ñawore ina ñaawe ɗo e leydi he tawi wona ko Allah wela eɗen daara ɗum ko eɗen tan waɗi wona kamɓe noon sen ndewi ɗo e yamirode makko en ndewi ɗum e makko tan fofof gasat nde Belqis wi innahu min Sulaymana wa innahu bismillahi irrahmani irrahim ko fawi hen watoni muslimin o yeehi innahu ɓe ndenni kamɓe fof ɓe mbimi nahnu ulu quwa qalat inna almuluka ida dakhalu qaryatan afsaduha wa jaalu aizzata ahliha adilla wa kadhalika yafalun wa inni mursilatun ilayhim bihadiya fanadiratun bima yarjiu almursalun bamu nde ɓe jettini holko wi holko woni jawab makko atumiddunani fama atani allahu hayr gila ceerno alhaji Cheikh Oumarul Fouti woni e leydi he gila nden teranga ha joni taƴani to taƴata kala bawɗo garɗo ɗo fof yeehi tan hande
woɓɓe kamɓe ɓe darani jewdi ɓe darani hay hunde ɓe jaadi tan ko en ƴen peew yen ndewe lawol ko ɗum tan foti ko ɗum waɗi ceerno yahya wi ko hat laylatal hatbi cheikhna ahmada tijani maa ngi bëgg a wax de baal leen ma te bëgguma woon a wax ci dëgg-dëgg dama bëggoon bàyyi rek ceerno wax ñu ñëpp ñu jëriñu waaye yal na leen yàlla jàppale dama wax rek li ma wax dama wax li ma wax ci wolof mbir mi yëpp a ngi ci ceerno Bachir allahu akbar ci wàllu Cheikh Al Hadj Malick sama sëriñ la ci wàllu Cheikh Al Hadj Malick sama sëriñ la ndax Cheikh Oumar ci moom la tariqa bi jóge jaar ci Alfahima yoro mu tegu ci loxol Cheikh Al Hadj Malick kon sama sëriñ la man mii wax yéen ñi fi toog ñëpp samay sëriñ ngeen ndax man damay wax ni kala bio mbii mi ko ceerno sabu ko 63 njaami Fuuta ha 73 mi de Fuuta ɗum noon wa cheikhu tawqiruhu min tawqiri kulli lladi min hawlihi yadur gooto e moon fof tawi hannde ndaarotimi ko gite ceerno Abdoul Qadir ɗum noon onon fof kon seeɗa mbam ɗum noon ɗen mbarde tax na mënuma wax waaye li ma wax rek mooy buñ ko toppee te jiital ko te am fit la góor ga waxoon ala innama al amalu bisabri wattuqa waaye wala taltafit ñu ne ko lu tax mu ne inna al karima gayur góor dafay fiir ca la ko tax a jóg dajalewuñ ñu fii ñoom pour bëgg ay taalibe dajalewuñ ñu fii pour wut dara ci ñun dañ ñu fi dajale pour ñun ñëpp ñu ànd nekk benn birig liggéeyal yàlla liggéeyal Seydina Muhammad liggéeyal mag ñi am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent bi lii rek tax ñoom ñu dajale ñu waaye du leneen kon nag ñun rek ñoo ci des wa'tasimu bi hablillahi wala tafarraqu wadkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ixwaana wala takunu waaye nag bu dem ba ca biir mu ne wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaatuhumul adan bayinaatu aranu joni bayinaatu none fawe jungu men none fawe juuɗe men enen fof eɗen gandi Allah yiɗi ko gonen gooto almuminu lilmumini kalbunyanil masud masalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim kamasalil jasadil wahidi ida shtaka minhu uduwun tadaa lahu sairu jasadi bi sahari wal humma sen nden ndi tan l'islam dow sen nden ɗane ni l'islam dow ko enen kadi gonata less kalimatullahi hiya wa kalimatu lladina kafaru konngol men enen to woni haarane kam konngudi meɗen enen mbiyoɓe la ilaha illallah ɓe gila kalimatullahi hiya al ulia kalimatu lladina kafaru enen juuɓe ɓe holto konngol men waɗi less holɓe less kalimatu lladina ɗum noon alay sago sen duttitima e Allah tan Allah fewna fofof sen mbi noon eɗen mbaɗa peeje enen en ngala peeje men tan ko ruttude en al qur'an ظهر الفساد في البر بما كسبت ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم المودمون شيخ الحاج مالك لا يرجعون بل يشكون شكاية وندو شكاية وندو قال بأيمانهم فقل لرسول الله شعوبك في شرق البلاد وغربها كأسهاب كهف وفي عميق السبات تبي أيبانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات القرآن ننجود من سنة ننجود من كل كوي إن جارك دين كوي نبر هاي قوت من عندك فوات كوي لنو هاي قوت من عندك فوات هاي قوت من عندك فوات كو تشيرو يحيى لون e ceerno Abdoul Bachir e ceerno maɗani jiɗi ko gartuɗen pawele gonoɗe lawol goto yalla ala cere ala hay hunde ko inna hada صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به وغير كتوبي كولون غور ماودي القران مي ريمان مي فراني جيمي اي هوندي ala e hoore hay kon kalani ko koye moɗon nanmi koye moɗon duttoto koye moɗon fof koye moɗon ɗum noon yo ceerno Bachir yo Allah woynumo ɗo jeesa kanko e ceerno madani en e waaɓene maɓɓe fof yo Allah sabu o haali konngol pat ngol fayda dafa wax benn wax bu am solo
Ceerno Yaxya mu ngi fi waaye l'islam la fi nekkal Ceerno Yaxya mu ngi fi waaye l'islam la fi nekkal kon Ceerno Yaxya kenn waru koo romb fii di leen feneen ndegam l'islam moo la yëkkati l'islam nag yàllaa ko moom keneen moomu ko l'islam moom l'islaamu yàlla la waaye du l'islaamu alaaji Malik du l'islaamu kenn waaw ala lillahi diinu alxaalisu bu ngoog daal ngoog inna allaha ishtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul yuqatiluuna wa yuqtaluuna waadan alayhi fi tawrati walqurani wa man awfa bi ahdi min allahi fastabshiru dalikum التائبون عابدون حامدون سائحون راكعون ساجدون لامرون بالمعروف ناهون عن المنكر ete jikkoji ɗi enen fof eɗen mbiya jikkoji ɗi enen fof mo kalda fo wi jikkoji Sénégal naaɓe han holko mbiyaton hen han jikkoyi baaxul ñëpp koy wax ko gonɗen holko gonɗen enen ha ken julɓe eɗen juula waaji goto windi wi salahul ummati fi iqamati salat alquran wi inna salata tanha fahsha'i holno jikkoji mbaɗi أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات هلكم غندني لهم أيون كير ما كيرنا يا فومينون كو ياميرو رتان كون على كو غامي على كو كالامي كيرنا ما جافو دام في كيرنا ما داني بي يافنو دوم كانيو نو في الحمد لله كون نون على ساغو تينودن اونون نون اولون تيندي هاي غوتو يداك كون نون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نون على سبب enen ne mballen serembe be kambe be jiri ko tan pewen ma en ballo dumen e koye men awalan usra o thaniya al mujtama thalithan ala sago darden ballen be ala sago ko dum ma be balle nde l'islam o yetto to jidden yettade kono waji goto wi 95 men mbiyet 95% sont des musulmans o wi dum ko golle mawbe wana enen golli dum sentinoma seeda majal hay goto dañata majal mo fawi hunde ne wana l'islam kono o wi lam yabqa min as-salafi salihi illa al-asma mawbe inde mawbe tan gori do kono jikkoji mawbe shujaaji mudum adala mudum nan do fofof la don ceerno ma jaafuda Yeah.